Bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, ang nakatamo pong kakuswelo, Keti Keng Pampanga, Maya Paugto Kabalen, ne po. Ako pa mo po nga, kaya bayo king kakatamong pamitalamitam, ngening Aldo. Inya naman, abayan nyo ko, ne po, nanano ko puwari. May nga na kayo, o kasalungsungan nyo pa mong mamangan, o kaya naman, meg early lunch kayo po, ne, inya ngeni magpainawa na kayo. Abayan nyo ko po, ne, magkomento kayo po, mag-shout out kayo, bangkanda naman balumi po na atso kayo ken, kaya beda kayo po ngening ugto. Nano pa tao, ini po ne, kumakipagkwento ko pa mo ne, kabang ikayo po atso kayo po, ken kanya-kanya yung gagawan, si babale, opisina, o nuka rin kayo man, uling live na live tamo po ne, nung ala kayong date, ala kayong wifi, keng bale, channel 36 po, inke kayong pantunan na ne po, nung naman na malbe kayo karengke kayong gadgets, karengke kayong cellphones na, CLTV 36 Facebook page, ang po pong CLTV 36 YouTube account. Yan po, ayal benyo kaming live. Inyaala pong sangkan, bang eyo kami kayabe keng kwentuan ne po. Nano pa tayo biyemi kaya kayo ining balitang mga palyari, keti po keng kaluguran tamong balet. Nano pa tayong amanong si Swan, ang popong kulturang Kapampangan ng kaya katamong Gambulan, ampong pagmasabalan, ngeni pong Lunis, 6 na po ning Nobyembre. Lawen nyo na po, may kaanam tana palang Aldo na ning bulan na iti, talagang ana pong kabilis in panahon. At nung papansinan nyo kabalen, keng kaya kayong lugar, yung pa po feel itangawsan damo nga hanging amiyam, ne po, hanging amiya na tamo po ne, ita pong may anang karimla. Ita po metong asenyalis na papalapitan na po keng Kapaskuhan, ne po. Mag-comment kayo po kabalen, bakan babasa ko. Ayan, at tina po may comment kaya katamo pa shout out, Maria Cristina Pedraya Lapos, sing kanakong kakaluguran, best friend ko from Mangga Kakutod, Arayat, Pampanga, minunaya pong diling, Melbe kaya katamo at may komento ne, kapatad sana kay ka, malagu ka paniku at dakalaring kaya kaming mag-comment at magpa-shout out ngening Aldo. O ngeni naman po, oreni retang pakapanenayan nyo, deta pong bida, ngening Aldo, rin kaya kataan pong birthday celebrators. O yan po iapong adorasyon o awsande pong apong dusampang happy 75th birthday apo. Ne, aga na kayo pong Kuya Resty Mandap. Iya pong magpag-greet kaya kayo, kaya kayong maulagang Aldo, ne po. Sana po lakwas pa pong kumaba, kaya kayong biye at kareng balang banwana po ning nano pata. Betong kayo po kareng greet ni istong daratang ing November 6. Oh, happy birthday, Aldrich Castro. Yapin po yung SK chairperson na po ni Mangga Kakutod, Arayat, Pampanga. Mag-birthday yan naman po, ngening Aldo. O yan po, kaya benor, kayong letrato, yung kaya nga malagong Mikibalay, ay saya, ang po yung karelang baby. Ini po Marlon Cariaga, kakalugura ne pong Kuya Johnny Malyari. Papagreet ne po kayong kaya nga maulagang Aldo ne po. Lawan nyo na po, agaga na kada kayo rin kakaluguran nyo kembye. Inya sana, ala kami pong aliwang anya duwan. Nune po yung kumaba pa po yung kaya kayong biye at makapag-celebrate kayo pong masaya ngening Aldo. Happy birthday also to Kiv Lakyan. Ayan po, kakiti Kiv. Lupang anak niya pa mo ikiv. At masaya ikeng biyan, very positive. Ing datang na po ning kayang lupa. Happy birthday to you, Kiv.
Naku, nino po nga makakilala. Suking-suki, keng CLTV 36, emo po nga ning mag-birthday ya. Noon meto nga po karang resource persons, alaganas tamo pong agi-guest Kenny Lakwas kapag impisa sabyan, king a bridal fair, ne po, ang po kayong event industry. Ala po nga liwain kaya katamong kakaluguran, abiyasa muna mang kabalen, Sir Voltaire Zalamea, happy birthday po kaya kayo, balo ko, maluwat kayo naman na aliwang bansa, bakan ta makakapag-celebrate kayo kaya kayong birthday. Sana po maluwat na kayo pa pong akayabe, ne po. Uya naman, ini congratulations! Joms and Darrell, kaklase kaya po ang college, ikami nga Patricia, kaklase niya, at kakaluguran niya Joms. Ikami, mika anak na kami Patricia, ngeniya pa mo magpakasalin niya, Joms, ne? Sana maging kang masaya at tagal ka kaya kaming Patricia. Agad kang, sana agad kayong Medina na anak, babies, ning ay kayong aduang Darrell. Kabaleni, kayo po tatin kayo pong kakaluguran na mag-birthday or buri yung i-congratulate. Now is the time. Haba po nga yung nanupata. Baka nita agamit tayo po kaya katamong estasyon para apayabot yung karang kakaluguran yung keng biye na maulagaya at agaga na kayo lan. Irene po rin kaya katampa shout out. Hello po to Mr. Romel Santos from Magalang, Pampanga. Thank you, Sir Romel. At ang nipa, tintampong Malbe from Macabebe, Julieta Sarmiento. Dahil pong salamat, Ma'am Julieta, kaya kayong pamanalbe. Ayan, ating nga papag-greet, ating Julieta, happy birthday to Nanang Christy Quizon, Bapang Bolong Yambao, Apong Goring Yambao. At siya po pala kay New Zealand, yating Julieta, dakal pong salamat kaya kayong pamanalbe, yating Julieta. Sabihan niyo po karening pepag-greet yo, na aga na kayo la at ginrit tala po, Kenny, kaya katamong programa po. Hello din po kang king ka na akong pinsan at masipagbyasa Delbert Longasa Lumbang ay nya magaral kami meto nga po karempe kabiyasa nga estudyante na laganas kung kayabe inya feeling biyasa na ako naman Delbert na kapatad kumusta ka Oreni po Zumba Craze grupo ya po siguro ini musta na po kay, from Gardena, California. Dakal pong salamat king Pamanalbeyo sana aldoldawan niyo po ini magpag-greet kayo po karin kaya kayong kayabe kene po. Ate Jane, kumusta na ka Ate Jane? Yari na yung kapagalan tamo, megtagumpet tamo. Ngeni, may balik na ako na naman kay nanu patabis tamat babawian ko pa mo yung boses ko. Tapo malyaring patugot. Kalupayo po, ikay pong barangay health workers, ning barangay Kupang, luwid kayo, taglos ing serbisyo, alang mapalis. Kaya kayo na Ate Jane. Ayan, opo, ayan, ni Ate Jane from Kupang, Arayat, Pampanga. Salamat po kay Zumba Craze, kaya kayo pong pamanalbe. At this point, ining kaya katamong question of the week. Ini po pinost tayo po before the program. Inya malyari kayo pang mag-comment ngeni king kaya katamong live. Makanano ing diskarte dareng tawong mapanutang. Ayan. Nano may utangan na kayo po. Nano mo yung sasabihan da kaya kayo po tang bisalang manutang. Ne po. Ayan, papa-shoutout ng Ate Jane, Kap Rizal Lumbang, may buti pong kapitan tamo kay Kupang, landslide victory. Congratulations, Kapitan Rizal Lumbang. Hello po to Jopay Santos Hayag from Mabalacat City. Oy, Jopay, ring luyong candidates kay Mutyanin Pilipinas, Pampanga, Sinambutla. Inya, Jopay, magkaswelo ka. Hello to Ken Eusebio, na Malbeke katamo. Ate Jane, o yan, alang mapalis. Congratulations kaya kayo. O ngeni po, in kaya katamong digital viewer of the day. O yan po, ikitye po. Ing digital viewer of the day, tamo po, alang aliwa, nunay Mac Gerald Bugay.
Ay, batya pa po kayong Pasay City. Buri na pong sasabihan, mirarasya pong malinong-malino. Ingkaya katamong istasyon kayong Pasay City. Received in MOA Footbridge in Pasay City nga na po, Dakala salamat, Mac Gerald, and congratulations. Thank you for watching CLTV 36. Sana dakal pagserbisyuan da ka pa at dengaliwa pang Kapampangan na atsukeng miyaliwang parti na ning Pilipinas amponing yato. Nung bisa kayo po na maging digital viewer of the day, miyabe kayo po, Kenny, mag-selfie na kayo po, kaya kaya kayong TV kalupan ang gawa ng Mac, kaba pong manalbe kayong CLTV 36 po. Send you la po rin pictures you keng official Facebook page na ng CLTV 36. Ita po nga CLTV 36 official, nung no ka rin kayo pumalbe, live keng Facebook ngayon, Paga na kami naman kaya kayo kabalen. Yung CLTV 36 po, mag-digital test broadcast tamo po, Aldoldone po, 7 p.m. to 10 p.m. Imburi na pong sabyan, nung maka-analog yung telebisyon nyo, aliyo kami pa mo po, ayal ben kareng may sabing oras. Inya naman, agkatanda kayong i-check yung CLTV 36 in digital. Lawenta mo po nung akwayang masala ang pong malino, in kaya katamo pong istasyon. Lawen nyo pa mo po syempre, nung digital ready yung kaya kayong telebisyon. Makanano po, munta kayo po kayong settings, pindutan yung menu. Karin akit yung lapurang options. At yung akit digital, ang pong analog. Pilinan niya po itang digital. Nung analog mo pong ikit yu at ala ng aliwang choice, buri na pong sabyan, digital ready in kaya kayong telebisyon. O nano pong gawan nyo kanita? Nung ating kayong digital TV box, malyari yun pong gamitan nita. O kaya naman po mag-subscribe kayo po kareng cable providers king kaya kayong lugal. Anting mo po kayong Air Cable Converge, ang po kayong Signal TV. Kayong Signal TV at yuta mo po kayong channel 115. Nung atin ako man pong kutang, tungkol kay kaya kaming digital test broadcast, malyari kayong mouse kareng tutuking hotlines. Bakit ala po retag kaya katamong hotlines? Po? Ayan, akakit yula, panayan mi po yung kaya kayong feedback nung malinoya pong ayal ben, yung kaya kaming digital test broadcast. Mas makulya at mas masala yun pong ayal ben, yung kaya kayong CLTV 36, ating pusong makabalen. Bayo tamo po mag-commercial break, dinan ko bala pamurin pong dalan, dening kaya katamong talapanalbe. Imam Nancy Escoto Castro, hi po, dakal pong salamat kareng sinuporta keng anak ko, Ian Klein Castro, grand winner mo Chaning Pilipinas, Pampanga, dakal pong salamat. Ma'am Nancy, actually kukumbiran miya po ana keng minsan po kareng kaya katamong, ngayon paruminggo ngayon nilalawan miya mo po itang schedule ng ana, nung kapilan niya po available, po. Dakal pong salamat kaya kayo, kaya kayong pamanalbe po, tapong maging available yay ana, tukyan niya po bakang taakit na kayo, Hello to Kevin Dizon, na malbe kaya katamo. Good PM to Michelle Baroga, na manalbe mo naman po kaya katamo. Yati Virgin, manalbeya, metong karang BHW tamo kayong barangay. At Kuya Johnny, agrit kay Sir Marlon, sana ayal benye mo naman po. Ayan, ren po taglos nyo po, kaya kayong pamanalbek, kaya katamong programa, makyabi kayo kayong kwentuhan, magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo, kaya katamong question of the week. Kaya katamo pong pagbalik na ibiyami nala kaya kayo, ding balitang mga palyari, Keti, Labuad, Kapampangan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.